dam chiang ha mo thong hi kulanga Dipa kulle thum thong pang thar ngai ti ding in kanin som than ha mayung thabor kasi Zazat LMS unaw pangani mithal somnak antua minaw ngani kholtlontik a ngalpinak chatlak lak masading in theitawnak antua chiangram zotung hmunram zophei hmunram lautung hmunram mara hmunram le santhang hmunram chung a shambun in padok khenpaka betakte in achol prancho ma mi chiangram chawza chungtal asimi CDF zotung CDF zophei CDF Lautu, CDF Marale, Central Revolution Force, SRF, Zazat LMS, Ranaw Pangani, Ramlemi Punsa a Rintronding in Mitharson Map and To Akong, Nizimbarnicul a Chatan and Chua, Atolial Chu Mizapini and Dumili and Hartukmi, Adigmi Federal Democracy Ramcom at Chuakuna Dinsa a, Welcome to Chomaliao Asiban in. Zazat LMS minaw asemi pau ramlei mi punsa a rintronding in kanin som ha chun pawdo thanna chan chunga hin Zazat LMS moram chung I a ummi minaw kumhlei nga in kumsom thum panga karpau Zazat LMS moram chung in a her mi thil a ummi kholtlonding na sia chun malpi nak chatlap lak masading in kanin nol phone ha tia Zazat LMS unaw pangani lakter Tupin a SSPC ral kap no ngay nak chalaw asham in bongdeng le mate ko khan lairil nak nol a ummi chiang ram consortium ko nak din sa a chin mi mizapi mi lungwalte in nan kan talpi nak lai song kan in nol ko na tia chiang ram chawza chungtal asimi CDF zotung CDF zopai CDF lautu CDF marale Senthang Revolution Force SRF Zazat LMS unaw pangani anthat mi a anlakdar chi Senthang moram chung a varal in anhim khona ha minaw hoi kom na poi asimi pau to loading in ankham chiangram ha khapeng Senthang moram chung a mizapi varal in anhim khona nga minaw ihoi kom na bolung poi se minaw he ape klai mi adang dang fellowship velte thong kan that than han tiang zai phan to loading in thong kan in that na tia chiram chawza chungtal Senthang Central Council ni December ko lakhata in than mizapi no ngai na sham in akan chuttu miaw hai shwe mi State Security and Peace Commission ni ama lot nak cha a thim nak akalpi choma liao asi chu thim nak chu Atlantic ko nak din cha a sham in Venatuan I varal in sise leral in sise apun in mizapi umnak sizung siang in le minaw ibon kom na humpaw a Zinglei in bomman thak langmang ruang a ngakchia le mizo hadal in tul chumi tamtuk anin mak aliam chang chu cha a thongni kulanga December kula khatni thok in khokip ni kumfatin to aton ni minaw ihoi kop nak bolung poi sise minaw he ape tlai mi adang dang fellowship velte chu thong kan khat than han tiang zai pan to loading in thong kan in khatsa Nola Bormi chu Senthang Central Council ni kung pai kan ngay meaning tuan baulak an selai tia chiaram chawza chungtar Senthang Central Council ni chathan an chuami a an lakdar chi pale ti dim ri India mi maram ri lampi thuan a asas PC ral kap to tibni thimnak an daw kalkong poster poll antar kale ti dim ri India Myanmar ri cholet nak lampi thluan a navot in phungning te in mitha nak nol pe ha ti in asas PC ral kap ni tuan tip mi lautla lo thim nak andau kal nak poster pol chu December kul lakhata khan anta khokong Kali Township People Strict Spearing Committee KP SSC ni anthan Kopi chiu khatli SSPC ral kap ni anthum hak ni bharam pol a SSPC ral kap ni maithal he tol chungmi na shamshan in vot an thak tar ko halai ti chu afiang mi asiko I
dau than na khram tlai punha ni an lak chiana alot ni hmuram chung a ni mizapi ni SSPC ral ka to tin ni dau tla lo thin na ki daukal ding in KP SSC ni for fear nak song an to chupin a SSPC ral ka ni alot chiana hmuram po zong a team na to ko na ha betak ke in walam an sia cho ma tia Kali Township People Strict Steering Committee KPSSC ni anlakter kali diding ri India memorandum ri cholet naklampi khon a zomi Federal Union ZFU li tamti punha ti ibom in SSPC ral kap ni tuan tim mi dawta lo thing na pundaw kal na poster poll antar kho hi asi I bok chan tu phuvel ti chung a ani lom kong zong Kali Township People Street Steering Committee KPSSC ni anlakter chief Chiram Kulepi Hakali Didim Kopi a Aralai mi December Kularia Takin SSPC ni avoid khatnak thimnak to ani team I avoid ni nak thimnak chu thanklang honjang le falam kopi a to ani team kong SSPC shrinak tang I a ummi Union Election Commission UEC ni anthan chu cha a thanklang tonjang le falam kopi a SSPC ral kap ni avoid ni na thim nak an to kho nak ting cha a atu hi mun ni in galam asia cho ma I children kai pukom ni pezul in an khap ma cha a ni fatin te in ka khum kal ka dau na ka fa tia ral lai thonglak nak shampi sin in thai si CDF assural kap salai mountain sural mai pun pakhat ka dau na ka anun na aliam Bawiram Tansung a Shambun in Bado Tanaga Bitakte in Acho Changcho Ma Mi CDF Ashu a Rematron Leo Mi Pumpak number CDF 452080 Ral Kap Salai Mountain Su Ral Hai Kado na Hun Pakhat a Anun na Aliam Kong Chin Defense Force Ashu ni December Kulan Pun a Ange Chet na Chathan Anchua Salai Mountain Su Chin ni Pundi Lakle Mizapi Vedmunding in Riana Tuan Choma Liao Thong Ni Kulang na December ni Kulakhan Ral Hai Hun Pakhat Kado na ka Anun na Aliam Salai Mountain hi kan ral kap le mizapi daw na ral kap chapa khat asi I atu bantuk in sukna kan mi hi irol o ang chalo mi asi nang chu CDF ashu ni rian kat in khil mi nangai chun na kyang pe in natwan changcha a upat na kan in pe hatang ri bi pawdo khan na rian bial te chu natwan ti na hoilen ni kan rak pe zul lai tia Nathara pai a bekam na cancer nang su nangam ti in naidin khau chang tia Chin Defense Force show ni an nei chet na chathan a lang ter Dr. Bu Thang Le Bu Jin Kam Le Dal in SSPC Chungtal Som Thum Thum Chu Ral Shang an si tia NUG ni an than than National Unity Government NUG Chawza I Central Body for Counter-Terrorism ni SSPC ral ka boizik miao mai le chimni pun asimi tha Dr. Hu Thang Pujin Kamliantal in SSPC chungtal minung som thum thum chu ral shrang an si tia December ni kulan ni khata chathan chua aliam chia thongni kulla khat kum February ni khat in tu kum thongni kulanga July ni som thum ni khatiang a ral shrang pu asimi State Administration Council SAC ni Anjirchani, National Defense and Security Council, State Security and Peace Commission, NDSC, SSPC Zonghira Shangpu Sita A, Chungtalasimi Pauchu NUG Chauzani, Ralshang and Sitia and Tanhi Asi, Atubantuk in Ralshang and Sitia Kantanmi Hapauchu, Tlai Pading in Dautan Nak Shantai Punale, Mizapi He Kani Bom Lai E Kani Zwam Lai Tia, NUG Chauzani and Tanmi A and Langter, Zomi Congress for Democracy, the CD Party E General Secretary Asimi, Tidimpeng Hudo Palaihun,
Ujing kamlian thi aliam chia thongni kula thungkuma khan SSPC kapni anma council chungtal sinak bian anrakhit changma in arak chawhan du lo ruang a ama ayo a USDP party e chairman asimi Dr. Muthang anrakhin pia thai si suban tok thiam in alwan chia thongni kulanga November kula ruksonga khan National League for Democracy NLD Chawza Chanliao E by President Arab Tuanmi Chinni Punpu Henry Van Chiaole SSPC Ralka Policy Mia Hongkal In SSPC look like Lili Chu Ralshang and Sitia NUG Chawza Ralshang Dokal Tufuni and Raktan CDM doeti angli apasal athattu thongtla azami pali chu khen uni antlaitna kedai tare ramthan palo pengchung a CDM atwa mi semcha chim doti da angli apasal athattu thongin azami minung pali chu antlai ko sangha kong current national union khen uni anthan December ni hay nga zana khan CDM siyang chim do eti angli apasal thaan pong athatu na hi Current National Defense Organization KNDO Battalion Pasari in Kompanya Pangani Miswal ang Laklai i Thongan Thami na Mau Au Nai U Mau Pure U Mau Zo Tai Le Mau In Soti in Andi Lakfon Minung Pali and CE December ni Pay Thum Zinglei Pali Le Songa Pan Thongin in Anzam Azami Pali Lak Him Mawin so chu December na khaina zana khan CDM siangcha chim do ek lang sin a abakal I rola halna in aprakpit du lo rong a nam in aso I anunma kaliam chunhu a CDM siangcha chim nu I apasal zong anupi out hong a thecha a achuak I atang ni misro pathum ni ang tlai nu a mawin so ni chun atha ve chun an sui thi an sui kudong shol an sui tumbul le sui tutki alang I thalaram chung a bazambin in akaliao a kantlai tia khen uni an lang dar kapit in azam ni misol pathum chu December anniversary a kantlai ko chan ha I atang ni misol pakhat chu December ni heweta khan kantlai ko chan chunu a chekut na kantot na I CDM atwa mi sengcha chim do eti angli apasal athatu an si kong an sual ani puang atu bantuk in kantlai kho thani pa mi sual pali chu thate in chekhat na kantot na lai I punglam chen nge I he atlak ding in fakpi in dantat na kantek na lai tia current national union kien uni an thani a in langtar chi Topeng kadang ka SSPC ral ka pathum anthi minung pasari antlek na sagayram than win topeng chung a ralam sialmi SSPC ral ka polchu kochung sham klai thang thi phuni rakpo in onka sa a SSPC ral ka pathum anthi I minung pasari antlek na kong win topeng paka pha in tromba ngei tu ni anchim December kula khada division som thung tang I a ummi punto peng shambun khamaya zale kul battalion in kalam sialmi SSPC ralkap thajang somre shong ni awa khwale armakhan khwa an khang I yangpin ta khwa an lu holiaw a polim pengkong battalion pali punto peng paka phale ko changsham klai tangti khuni rakbo tun anka ma tia thai si kaphi kal kadaw maka chun SSPC ral ka pathum an I may thal zu shatal I dusyam nam tangay song tangti punhani kan nakchi ko chupin a SSPC ral ka pasari song an syam na pol he kan tlai nga tatang mi SSPC ral ka pol chu susui mi alam pati shonga khan chawtai kong kwa I a ummi SSPC ral kap sakhan a nuan pirchan kapni kal kadaw na chan chunga chun tangti phulai in ral ka pakhat ni ramle mi phunsa a nun ma ape tia bunto peng paka pha in trongo ngei tu ni chun achim
longmali post tha zam akan pe I kan thawngchim angai tu nandi lakchung a kane lom tuk hring hran thai Zinglei a thawngpang thar he kane thawng than halai